kwe an pil nan nou tande pale de ti jen sa. Kote ke li van nam ni pou kapab riche. Et an pil moun ap mandel. Ki sa n'pense de reaksyon al aj li? Se pa blye mdye nou. So, imagine nou, si 15,000 moun mandem par jou, eske m ka pon tout 15,000 moun nan pou m pouye kop pou yo? Debi ndege te ekrim, nou tout solis. Soman bay nou tout kop. Deye nou deja konel, m riche limité. E dam sa, ki mandem pou l fè komès. So, nou konen deja m pren 5 moun par jou. Jiswa wapon ike ekrim privé, pi kite numero m kachou, ou sa nan video sa waka toujou kite komantè, ou kite numero m kachou, e pi m ap voye 50,000 gout pou. Nou deja konen le kaket si riche. E res moun yo, m pa bliye nou, jist m pase pran nou, pa jou m pran 5 moun. Sa ka arrive ou pa nan 5 moun nan, me proche e non lot jou, sa ka chans pou ou ka konte nan 5 moun nan. Ma prive sou nou tout, dey nou konen m ge la jan ou sa.